Amatora uko yagiye aragenda ngaho muri Iowa mu muji wa Cedar Rapids mu byihweze neza. Biyumva kuva mu bibanza barimo kumbure basubiye kwitoza ibindi bibanza barashobora. Ubwo ibyo rero nawe ngaha mugomba kwitoza udakaba kugira ngo gutora nimba beza gushoboka. Hanyuma hariyo tablo hariya iri yawaye bori hariya kumbure abantu benshi baza amazina y'abandi baraza kwandika izina ry'umuntu umwe n'umwanya baza kwitoreza. Nimba ari president mwitoza muri presidence barandika izina ryiwe, icegera izina ryiwe, umwanditsi izina ryiwe n'izindi nzego uko zigana zikurikirana. Kubw'ibyo rero baza kubasigura uza kwandika hajya aza kwandika izina ry'ugiye gutorwa ku rwego rwa mbere rwa president, basubire urwego rw'icegera ari wagira kabiri n'izindi nzego bashira hajya kugira ngo woroherwe nwawe uhaguruka ubaza ngo ujya yitwa nde. Ahubwo nibaza kwandika amazina baza gusaba nyene izina haguruke bamubone kugira ngo bizogenda koroha. Nivyo nagomba gusaba ndabashikiriza. Ndabona yuko mwabyitabiranye ubwinshi kandi umwete, ndonga ndabashimira kweri ku mwanya wanyu. Umuntu wese azakugira ikibazo araza kubaza ku matora uko naza kugenda ndibaza neza yuko baza kuba umuco, ariko ubu bijeje yambwiye yuko yaguze udukarata tugiye gutya kumbure urabona ko ku meza hari amakaramu yoza kubona izina hajya uraza kwandika umutima wawe wumva ushimye, ntusuguma ntusuniko n'umuntu, ahubwo wowe utore ukeneye. Ntutore kabiri, ntutore urupapuro bubiri wandike ko izina rimwe ku rupapuro bubiri kugira ngo ujye mu amajwi menshi, kuko ngaha kila muntu bisaba toro yipfuza ugatanga mu gukaratasi amazina abiri kuza kuba wononye ibintu. Kubw'ibyo nagomba kubamenyesha ivyo kugira ngo imitima yacu nuko twama tumeze yaminezerewe cyane mu kwitegura kwitorera indongozi. Kubw'ibyo rero ndabashimire cyane ku mwanya wanyu, ndabashimire ukuntu mukomeza kwihangana, ariko mu kanya gato hari wandi ugwara hari yambwira uti hazigeme nabyo ataraba bavagenda kubuze hano bitegurira cyane abakozi b'Imana ivyejo kuwa Mungu. Kubw'ibyo bisaba yuko n'abakenyezi bataha kare baje gutegura abafasha babo. Ubwo rero nabasavye hariya bagerageze bagira umubangutse kugira ngo n'umwanya baduha nije bisufunguzo kwa hantu, ariko umuzungu yamagoma waragendere ku mwanya. Mugihe uvuze ati saa 3 zuzuye no duheza zigero cyane saa 2 umuzungu aza kubageze ngaha. Na niyo mpamvu nase gusaba amaspika narade nasaba speaker bira bikoresho byabo umuzungu ntari bwemere abisigire ndumwe ateguza gusiga umuzungu hano, kandi ujya umuzungu aza gusigara ubibaze kugira ngo sobanukirwe. Byofasha cyane korosha ibibazo. Murakoze cyane Imana ibahumuje. Komera arangene ndayo bageze ndabaka ahubwo sawa kabisa. Nawe moyo. Marango yake. Hali wao. Ni Vedi guarda, dai. twicara